جبرنامه جنگه رز و حرمت تماشاوان هجا جنگه همه ایرو چمه سارمه ام هات چمه سارمه ام ایرو هین چاودرین خواب بگرا پاره بکن ام دمکی درجه هلوستکی هلدانکی هیا لوی دره بنداوکی بچه کرن مخواست وک اکیبا جنگه ام بین چمه سارمه و بالا بکشین سر اف خوشینه که وی دره بچاوی دخوازن بکن بن آوه بوان هستان ام هاتن وی دره به هیویا کو برنامه لگور دلی و به جنگه دست پید که افجین ها از لیمه داره توان یک کفنار در دورا من هنه لوی داره بری وقتان قوزه دهات شکرن وکی لگنده سرده جی کون حال سر هنیه هم لگنده سرده هم لوی داره حوصل بگی مزرا داره قوله لوی داره قوزه دهات شکرن او قوزه امریوی 40 روزه ایجا قوزه پراهی به اوه به پله داره توی evet be 40 rojan u pişre dikin hevrijim weki şandın aliye başur roj ava ve binxet datin bilev kirin de literatura zaman da ew reya hevrijim jî heye wek ipek yolu te pênasa kirin jel vê derê jî ev çand hebûn lê niha ew çand jî nemaye û ev tuyên jewê serdemê mane jî li vir ewa xwe ew xwezahiya xwe diparêzin یادجی تماشاوان هجا تو ده همان دمه دا وک امور کی حشکمیه کی دمسال زوستان جی ته حشکر جر قاون ته گوت دیسات همان دمه دا چرچیتی قاون ناجی لوی حرم دهات کرن بری وقتان او چرچیتی کو مثلا تو پر بو بنه توان رات خن تو به دانینا چوشکان فلان به ما توت کفنه ارده سر ام به نایلون اکیبه یا پالاس اکیبه رادخن او پسر توپتکن و به هشترو وک به حسبان و کران او چرچیتی تکرن لهاوردوره دیگران دوسا گنم دا قاوند توان دادن بگنم و سابو برات اف دانستندن به وی قایده بو پر دما گزیده در باس ند بو وک تقاس دات کرن اف جی چاندکی هرما چمه سارمیه اف چند دم پیباس کرجی تایبت مزرا حوصل بگی یا گردای گنده داره قوله ای باشه تگو ماسی کی جالور زده هنه ماسی بنک لور زده هنه ای بنک ای زرک ای بنک کنه ای زرک کنه الله الله ها وای 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 کتا توره کتا توره ای وای حال آددوان آها نه اره اره کتیا توره او مازنه بیا پر مازنه اره یکی دجی لوره یا اوی برده اوش خواهد نکاره جدر کرد چو؟ حبکی مازن چو اره قرآن آها اوه ده حبکی مازن بسه بسه
تدکاری جمره اینکی بسا اف چاندا ماسیوانی جمره بکی اره ماسیوانی موسم ماسیوانی ام پاییز دیکن زوستان دیکن جبونا کو هاوین تیجک در دخن گونه ام هاوین ام ماسیا ناقفیلن ماسیا جی ام بطوره دقفیلن جبونا احتیاجا خوارن خود قفیلن ام زیده ناقفیلن چقدر جمره لازم به ام تنج خورا جبونا خوارن خو پاییز زوستان ام جخورا دقفیلن دبن دخن ام فروتانا ماسیا ناکن هنکی انسان هنه تین لور ceylan davên masiya dinamêta davên çem em tiştê wisa nakin em qarşî van tiştane ceylan avêtin û dinamêt qetliyamê çem e têda beq heye kerkinc hene mer hene masî hene kûçikê avî li vir hene têjik hene ê ku ceylan davêjin xetakî pir mezin dikin em qarşî ceylanê ne em ceylan navên masiya em vî bilga xwe da em nailin masî em bi torê diqefêlin ام مبسیما ویدا دقفیلن پاییزه و زوستانی هم دقفیلن بله تماشاوان نجواکی برایم احمد جی بحثه کر دوی چارچوبه پیدویه دا گرتنا ماسیان چیبه قاسیگه شیوا مرو تیرا مرو که مرو بگره نکو به جناتور و جریان او ین جبلی ماسیان کرکنجیک به هر وها بجم مار به اکوناوا آویدانن او وک قتلیام کنکوژیام بکرن دوی چارچوبه دا دوی پیاما اول احمد دا جبو تماشاوان مز به پیام کی او کسین کو به وان ربازان ماسیوانی دکن دوی دف جوی کار خبردن او مافه جیانه ماسی د چارچوبه پیدویا خدا او بدن ماسی جی مافوی جیانه هه بگومان لی هن تشتین نوا خوازای هن جبو انسان جی فایده جوان بدینه یان بخه ماسی جی یک جوانه و اف ام بجن وک ماسیوانی او جی چاند کیه یعنی د دیروکا مداجی اف چاند هه لوراجی دوی دقاسی چارچوبه پیدویا معروف به گرتنا ماسی هه دوی چارچوبه دا معروف ماسی بگیره حواله احمد تدکاری هینکی بسا جورین ماسیان و درج مراب کی مثلا چشید ماسیان چل ور هنه چشید ماسیا ام جراد بیجن زرک هنه بنک هنه دونک هنه معنا ورام قفالتن وانا ام جراد بیجن ماسی زرک ده بزبان ترکی جراد بیجن ala balık nizanım çağdı bejin em bejin pelsor herhalde pelevanacı sorun ev heye vi çeşit heye em cerad bejin ya zerke via heye ev bla azad larum benim bla azad bla azad لبرا جيه كده نوشه دي سبب دي سبب باش احمد از پرسك تایبت بكم لبر ارمانجه کی هي دخوازه لبر بنداو کی چيكن مثلا الدوله تخوازه لبر بنداو چيكه اف گوندانا همو تبن اوه دا گوندانا تتكاري فكري خود ويا تبكن بني اوه از ويا بجم از خارشيا ويا دامه از ناخوازم کو گونده من مال من بكه بني اوه ایرو ام بجن باو کاله من لسر وی عرده جامبونه وان خواریه هاتنه وی سویه جمرا مایه ام بیجن جمرو بره مرا مانه خوش که مرا مایه ام ایجه بخون او زاریه میجه بخون او تورنه میجه بخون او تورنه وان جه بخون یعنی حتی داوی او دوام بکه فقط وانا بینن ویا بکن بنی آوه پرکی قیمتسیز باوین پیشیامه تشکی پر نخواش ام نخوازم یا چونکی ev baraj کوبه چکرن ج ریزه بگر داره هنی بگر حتی گلیه گودر نجی ev گوندن در دورا چم سارمه همود کevin بن آوه یعنی زیاده تری سطح گوند هنه از بار زیاده سطح گوندانه ام نخوازم کو ام بکevin بنی آوه ام نخوازم کو عردم دارم شاغم بکevin بنی آوه جیوار نشانه ندن ام بیجن چند قروش پره نشانه دادن فقط از مال خو ملکی خو از بدایش پره کی ناکم ساعت خوش به از دخوازم کل سر عرض خوبم دخوازم کل سر شوپا خوبم از نخوازم کو مال و ملکی بکه بنی آوه ام جبر رابن یعنی تو بیجی اف در جینگه ها بابو کال منه و از و جینگه ها بابو کال خو نادمه بت مال دنیا اره yani bavu kaleme liver bunu emci dukhazin ku em liver devam bikin yani malu mülkime derawi peranne em axa xub peran adın
بله سپاسیت اتکم ولی احمد مال تا آوابه سپاسیم تماشاوان هجا برنامه جینگه دومه احمد تتکاریش مرا اینکی بحثاوه فاختی بیا ام جرا دبن سوب ام بیا ام بسلکا چدکن مسلک چکره بو هجا حاضر ندی انا بتخته و بتله موابت پیشی بیا جبونا بیا که کو پاییز باران اول ته باران اول دا ماسی جور داتین چن گل مزون اجی دا گل مزون هنه شاکو ماسی برید کevin اول باران اول دا ماسی برید کevin ام جوانا ددن پیشی ام ماسی مزون دقفلن جبونا خوار نخو ماسی زیده ام سبر ددن نواوه دا برجر دشن یعنی تدویجی ماسی مزود کevin سلکه اره ماسی مزون kevin سلکه کام بنر هلا تده هتنه هیجا باران نه باری ام دیسا میزکی دیسا بنر بله تماشاوان هجا امنها دوال احمد را سلکه مزک کام مزک ماسی تده هنو یانتنه ماسی küçük hene. نه خیر ماسی پجوکتنه ماسی küçük hene em vana em berdedim rajxur ave da herin em vana naxun. گاوا ماسی پجوک بن دیست وان آزاد کی Here ez vana azad bikim bira herin mazın bibin hatta. ای باشه باشه Vana bidim ave bira herin. تماشاوان هجا خوازم هیکی بحثا کورتا چم سارمه جوارب کم حافظه یا چم سارمه جدر کا چم جهرما داره هنی هرما کاواره در دورا گند شاتو سه چه شفشینه درته حتانی پرامالا باده فارقینه یعنی ام کار بیجن جچولیگه حتانی فارقینه اف جدر کا آوا چم سارمه درته هرکه ایجاد دوی رویتیا آوا چم سارمه دا گلک گند و امکار بیجن آجال و حیوان فرنده ناف خزای جوی آوه فایده دبینن به پراهی هرمکی چیاییه جیه جدر که آوه درد که وش خواه آو و چیا وک دستکرتیه هم مرد کار پینا سب که چونکی آب زیاده تری تکوره دا و چیا دایه لدشتان زیاده آب تونه نه لو راجی هرمه کی چیایی و استراتژیکه جی ج دارا هنی حتانی دیگلیه گودر ندا حتانی پرا مالا باده گلک گندو مزره هنن ایجا دوردا دارا هنی هيا لجي هيا پاسوري هيا هر وها فارقيني هيا گوندي امكار بيجن علي هزوي گرداي باتمان و درجي هنا يعني اف گوندانا همو جوي آوي فايده دبينن حيوان وان بن حيوان ناف فضاي بن همو جوي آوي فايده دينن اذكارم ويجي بيجم يعني آف جيكو هركبار به آب هوای و درجی زوستانان شلو شلاپه درباس دبه برف دباره گاوگه آب هرکبار نه به پیشی آوان بگرتن لوی دری زوایی چید به جخو اف سالن داوی داشی کفشه یعنی هنکی آب هواجی گوهریه یعنی مرد کاره بجه زوستان ادی جخو برف نبره ادی مرد کاره بجه سرماجی شینا به هاتیه وی آسته لو راجی دوی ام وکه خوازا پارز وکه انسان ارکه انسانتیه چی به لهمبر خوازای هله دناف خوازای اگر ام مجاره مرو آف به آف چمکی جیانه جینگه ها اولی لبر آوان بیه جبو ویجی دوی انسان یعنی بگشتی به گلنپری ام لجین کو آف لهی ام لور خوادی در کف چونکی آف جیان دمه زندیان یعنی جبو ویجی لازمه مرو دنگ خوال همبری پیکاتین لهمبری خوازای مرد دنگ خواب بلند بکه
Eca divê korta çemê sarmê da meriv dikare bişibîne korta Grenoble a çiyayên Alpeyê Fransayê di dinyayê da meriv dikare bişibîne wê derê çemê sarmê korta çemê sarmê û korta Grenoble di dinyayê da meriv dikare bişibîne çünkü kortek pir mezin e hevzayekî mezin e ji dara hênê hetanî meriv kare bije farqînê rêwîtiyekî gelek dû dirêj dike ev avake ji wan çiyayan derdikeve bi rastî jî meriv şanaz dibe dema meriv tê van ciyê wisa dibîne lê gava gel hemberî van tiştên xwezahî jî gava PKTyên neyînî çêbe meriv bi rastî jî xemgîn dibe em jî wek ekîba jîngehê em berê xwe didin her derê Kurdistanê li ku derê xweşînekekî hebe ango li ser xweşînekên me PKTyên neyînî hebin em dengê xwe û dengê civakê bilind dikin yani em bi qasî gel serin ekîba jîngehê em dengê civakê ne jî ji bo wê jî divê peyamê em bidin ev peyamê me jî baş bêne pêşwazîkirin em ewa bêjin ji bo wê xweza û em ji hev dûne divê em çawa min gavek din behsa birandina çilo kir em çawa ji xwezayê feyda dibînin xweza jî ji me dibîne gava em darê ji kokê nebirin ew dar dîsa şîn bibe ji bo wê jî divê çarçovê da divê em li xwezayê xwedî derbikevin. Li korta Sarmê ango li hevzaya Sarmê ev salên dawî da hewldanekî heye ji bo li vir bendavekî bêçêkirin dengê xwezayê dengê avê bêbirîn wekî bendava Batmanê eca ji Rîzê tavsalayê Rîzê gundê dara hênê bigir hetanî pireya mala badê zêdetirî sethaf gund û girêdayî van gundan mezreyên hawirdorê hemû ê dibin avê da bimînin ji xwe niştecîhên xwecihiyên vê derê jî li hember ev çêkirina bendavê yani nerazîbûnên xwe di demên borî da jî nîşan dane wek tevgerên ekolojîk wek em bêjin saziyên sivîl li hemberî ev çêkirina bendavê ji vir çend sal berê jî wek daxuyanî dabûn gundê Rîzê taybet meriv dikare hinkî li ser behs bike niha cî em lênin gundê Hewselê mezra Hewsel girêdayê Daraqolê ye rexê me alî çepê jî gundê Bênîn heye gundê Pasûrê ye jeberê çemê Sarmê Pasûre aliyê rastê jî Licê ye eca me gotiya gundê tavsalayê Rîzî di dîrokê da sê caran hatiye valakirin eca jî wek dixwazin dibin bendavê da bêlin çünkü ev bendava ku çêbe yani wek dibêjin HES hidroelektrik santralî bi qasî deyê heb santralên hidroelektrîkê kortekî mezin e wekî me dikeliye pêş da jî got yani kortekî meriv kare bişibîne ya Grenoble ya Fransayê kortekî wisa mezin e dixwazin li vir jiyana vê derê bitepisînin bêdeng bikin dengê xwezayê bêdeng bikin vemirînin dengê xwezayê ji ber wê jî divê em wek ekîba jîngehê û wek saziyên sivîl wek tevgerên ekolojîk û her wiha meriv kare bêje partî û rêxistinên siyasî jî li hember PKTyên li hember xwezayê em dengê xwe bilind ku em dengê xwe bikin yek çimkî em xweza bixwene ji bo vê jî divê em li xwezaya xwe xwedî derbikevin.
جینها از لیمه باغچه هوسلینه نه باغچه هوسلیه آمده هوسل مزرعه گنده دارقولیا نافچه لجیا آمده جخوا ناو و داره و هوسلا آمده جی تکلداری هوا باغچه و داره جی بقاسی هوسلا آمده نافدار نبیجی بناو دنگ نبیجی لوه هرمه وک جینگه کی هیجا جینگه کی کورته کی لبردارا چمه سارمه جیه کی تایبت حسباندن لورا جی ما اف برنامه خویا ایرو به تایبت و داره هلبجار و مخواست ام لوه داره چمه سارمه و هاوردورا چم و پیکاتین لسر چم یک به یک جوارا راگهینن لوه داره لبر چمه سارمه گلک باغچه هنه به تایبت لوه داره یعنی شخوا ناوه خواجی وک باغچین حوصله مگود گرتیه لوه داره زیده ترین هنه لبر دارن فکیان چاندنیا دارن فکیان گلک یعنی دیساد همان دمه دا چاندنیا وک زرزواتان جی تکرن فرنگی به باجک به باجان به هر وها جورین زرزواتان چه هبن جی چاندنیاوی جی در تکرن نه جبو فروتنه یعنی تنه جبو پیدوی خواب جیبین خواجیهین و داره اف فکیین ناف باغچین حوصله کولور هنه براستی جی تیرا فروتنه جی دکن و تیرا خوارنه خواجیهین و داره جی دکن به تایبت یعنی حشکه فکیین و داره کودکد زبستانان شغل برشف هرکن خواب در واستکن او جی تایبتمندیه کی و هرمه کرد بجی کی حوجداری من پیدیت از پی بحثا اف چاندا کونار جی بکم چونکی حشکه فیکی حشکه میوین چه کرنه د چاندا ما کردان دهن وکی سیوه وکی مشمشه وکی قیسیه چما حشک دکن دک طبقان دو برچایش خواه دم سال زوستان دا شف به هرکن خو پی در باست کن لبر سترانان لبر چیروکان لبر خبروش کن شف خو در باست که اوج چند کی می لوی داره آماده کاری از زوستان ج اف در دورا باغچین و داره هم ج فکیان هم ج زرزواتان یعنی اف تشتن ما پی بحث کر نب هورمونن هم ج خوازاهینه هم ج سادن تشتن و خوازاینه خورونه جبویجی دم معرف حبی کاکل جی داره بخوا او فایده وی ما خخت گیلاشه معرف لی تشتم به هورمون جی او قاس ضرره ددن لاشه معرف جبو جی دوی ام جبو و چنده جی لخوازای خودی در کردن تشتن خوازای ام حتی کارم بپارزن چونکی تشتن خوازای جی مت پارزن بله تماشاوانین هجا جنگه همه ایرو چمه سارمه بون ام هاتن چمه سارمه مهن چاودرین خوب گوره پار وکر به هویا کو اف چاودرین مگوره پار وکر دروجن پیشی دا بین پاراستنا و خوازای ارکه مهمویانه دوی ام لخوازای خودی در بکفن بوان هستو رامانان ام ایرو جی هاتن داویا برنامه جنگه هی حتی برنامه کیدن لجنگه کیدن اول وارگه کیدن بمین دخیر خوشیه دا بخاطره و